Tokom predstojećeg vikenda održat će se tradicionalna proslava Svetog Stefana i praznik Novog hleba na glavnom trgu ispred gradske kuće u Kanjiži. U nastavku priloga možete pogledati i saznati detaljne informacije u vezi programa predstojeće manifestacije. U subotu posle podne otvara se izložba u galeriji Dobo Tihamer u Kanjiži pri Knesi, u kojem će biti izloženi ukrasni zidni vezovi. Nakon toga porodice sa decom očekujemo u Malom parku, organizujemo im lutkarske predstave, a posle toga slijedi koncert veoma poznatog i veoma popularnog benda Night Cruisers iz Subotice. Oni će svirati sve do kasnih večernjih časova. Što se tiče programa u nedelju 21. avgusta, kako to tradicija nalaže, počet ćemo program sa osvećenjem Novog hleba prvo u Rimokatoličkoj crkvi, a nakon toga u Pravoslavnoj crkvi. A sam program manifestacije na koje očekujemo sve generacije, pošto za svakoga ćemo imati ponešto, počet će u 16 časova na glavnom trgu ispred gradske kuće u Malom parku. Što se tiče najsvečanijeg dela programa, u 19:15, 19:30 časova će se održati predsjednikov govor, nakon toga svečano osvećenje hleba i lomljenje novog hleba, koji također smatramo kao jedan veoma važan detalj u našem programu. Predstavnici lokalne samouprave Kanjiža pozivaju sve zainteresovane da se priključe u proslavi predstojećih manifestacija i da svi zajedno obeleže tradicionalne praznike. Pozivam sve zainteresovane koje su se prethodnih godina uveštili ili izveštili u pravljenju hleba da učestvuju u našem takmičenju za najlepši hleb. Tragamo ponovo za onima koji izvrsno prave i prelepe hlebove prave, tako da pozivamo i privatna lica i udruženja i pekare da učestvuju i tako zajedničkim pokretom ili ovim konkursom odajemo poštovanje prema novom hlebu i prema svima koji nam to obezbeđuju. Za posljednju subotu u avgustu Lovačko društvo i mesna zajednica Kanjiža organizuju po 4. put manifestaciju Lovački dan na Kanjiškom štranu. Predviđeno vreme za okupljanje na ovoj manifestaciji je 8 časova izjutra, da bi nakon podele mesa za takmičare u 9 časova počelo samo takmičenje. Imaćemo razne programe uz to, znači imaćemo prikazane lovačke pse, prikaz lovačkih oružja, ali modernih današnjih kao što i starinskih, da kažemo, lovačkih oružja. Imaćemo za decu naravno program, imaćemo prodaj suvenira, bez dobrog pića i vina ne može, to je tako i ove godine će biti tako, a trubači iz Mađarske, lovački trubači u nošnjama naravno, i ove godine će na Fijakeru obići u jutarnjim satima naše ulice i staće malo na pijaci da najave. Nadamo se i ovaj put, ovaj vrlo uspešan i lep program za sve nas. Još jednom pozivam sve naše građane i sve građane iz naše okoline da ako imaju mogućnost da dođu i bez toga naravno da su sami učesnici, jer izuzetno lijepi programi će ih čekati. Ako vam vreme dopusti, nadam se da ćemo se svi zajedno kao zadnju jednu veću manifestaciju ovog leta na Tisi zajedno proslavimo.